Nawaza mimi kama Makenga sipiganie shida zangu binafsi, napigania shida za Kongomani. Kama shida za Kongomani zitakuwa zimemalizika zote ambazo tunapigania, kubaki shida yangu binafsi, nawaza tukane kujidanganya. Ya pili, sijui kama kahonja au mtu gani mmoja anatafuta kunishika, subscribe fungura kugera kugira ngo bashobora twumvikana byose, na hakuna nchi ndakimbilia ndani. Mimi Mkongomani mbaki kwa Kongo, ibitekerezo byawe, so ndakimbilia kwa Kongo. Twakongera sisi hatujapigania kuingia kwa jeshi la Kongo, tayari tulikuwa kwa jeshi la Kongo tukalitoa ndani, hatupiganie kuingia kwa jeshi la Kongo. Tangira ikiganiro sikilize vizuri. Tubaye ikaze. FCM 23 yatangaje ibingi bikurikira. Maybe it is time for AFC M23 to promote Major General Sultan Makenga from Major General to full General 4 stars. What do you think does he deserve it? Baravuga ati iki cyaba ari igihe cyiza cyo guca mu 23 ko ya promotinga General Sultan Makenga akava kuri Major General akaba generali bakamuha inyenyeri enye. Ese wowe gutekereza ko byatanguye mu mumaro? Ese birakwiye? Generali Laurent Nkunda nawe hari byinshi yatangaje, reka tumwumve ku buryo burambuye. What I'm doing, I know that it can bring for me some consequences. I accepted to join the army because I'm ready to give. M23 yasabye buri wese rero ufite aho uriye cyangwa se wari utuye muri Goma na Bukavu kugaruka ko hari amahoro n'umutekano. Yagize ati everyone deserves to return home with joy, fruit and zero discrimination. Ni kuvuga ko buri wese yemerewe kugaruka akaza mu rugo afite amahoro, ituze ndetse n'ivangura riri ku kigero cya zero. Bavuga ko umugambi wabo ari mpaka kugera Kinshasa nk'uko bahora babivuga. Wibuke gukora subscribe hano kuri Habineza TV. Murakoze cyane.